President Vho Cyril Ramaphosa vari huna ṱhoḓea ya mulayo une wa langa muvhuso wa ṱhanganelano. Ṅwana wa president wa kale Vho Jacob Zuma Duduzane Zuma u khou ṱoḓa u dzhena tshiduloni tsha vhupresidenthe ha shango. Masina kha zwa mitambo, thimu ya netball ya fhano Gauteng ya dzi Golden Fireballs iri yo ḓiimisela u tsireledza vhugwena ha ligi khulwane ya netball ya Telkom na ṅwaha. Ndi madekwana nne ndi Tshifhiwa Doyoyo ndi vhaḓisela mafhungo nga Tshivenda fhano kha SABC 2 na kha channel ya SABC ya DTT. President Vho Cyril Ramaphosa vari huna ṱhoḓea ya mulayo une wa langa ṱhanganelano ya mivhuso. Vho Ramaphosa vho amba izwi musi vha tshi khou ṱanganedza president ngavho vha shango la Finland Vho Sauli Niinisto vha la Finland vha re kha madalo a fhano Afrika Tshipembe. Mivhuso ya ṱhanganelano i mafhungoni sa zwino Vho Thapelo Ahmad u bva kha ḓorobo kha mahoro maṱuku a re kha ṱhanganelano vho ḓirula mushumo sa ḓorobo wa Johannesburg. Vho ramilayo vha ḽino shango vha khou ḓo livha kha mashango a ngaho sa Vho Sweden, Finland, Denmark khathihi na maṅwe u guda nga uri mivhuso ya ṱhanganelano i shuma hani. Afrika Tshipembe na shango la Finland ane avha kha vhuledzani a khou khwaṱhisa vhushaka hao musi president wa shango iḽo vha kha madalo avho kha ḽino. Hu si kale miraḓo ya phalamennde kha ḽino vha ḓo ṱanga lwendo lwa uya kha mashango a Europa ho katelwavho na shango la Finland u ya u guda zwinzhi uri a zwi kona hani u tshimbidza mivhuso ya ṱhanganelano hone vha ḓo vhuya vha tshi shumisa nḓivho iyo kha u khwinisa mivhuso ya ṱhanganelano kha ḽino. President Vho Cyril Ramaphosa vha ri unga gudiwa zwinzhi kha shango iḽi ḽine zwa mivhuso ya ṱhanganelano zwo ḓowelea tshoṱhe. Where the majority party has won more votes, it should behove on that party to then decide to form a coalition government, which we have always done. So we have deep experience. It is at the local level where there is a great deal of instability, and it is this that we need to resolve and stabilize those local government or municipal governments, and that is why we're now thinking of having a threshold. If you have a particular threshold where your support level goes beyond that threshold, that you can then be part of a coalition government so that there is no instability. Because in the end, it is the service that we provide to our people that should come first rather than the spoils of governance. So that is what we need to focus on. We have a tradition of coalitions, but on the other hand, we have to keep in mind that our model, which goes over the line left-right, is not familiar in other Nordic countries. Vhuledzani vhukati ha mashango aya mavhili ono aluwa tshoṱhe u bva nga ṅwaha wa gidiḓaṱahefuṱahe-ina. Shango la Finland ḽo no vhuya masheleni a rannda dza biḽioni 2 a vhubindudzi kha ḽino kha miṅwaha miraru yo fhiraho. A great deal of work is already happening in this regard. By way of example, Gauteng province recently entered into a cooperation agreement with the government of Finland in the fields of renewable energy and ICT infrastructure and towards the creation of a business corridor. We have agreed to expand Finnish-South African cooperation in the following fields: water resource management, early childhood development, as well as out-of-school youth and adult education. The digital and emerging technologies is one other area. As South Africa and Finland, we expressed our shared commitment to preserving and strengthening a rules-based multilateral system. Fulufhelo ndi ḽa uri madalo aya a ḓo vhuedza ḽino shango siani ḽa ikonomi.
Zwazwino na musaukanyi wa zwa politiki dokotela Vho Levindu hune ra kholabelesa fhungo la u ḓirula mushumo ha ḓorobo wa Johannesburg mulovha Vho Thapelo Ahmad vha ḽihoro la Al-Jamaa. Ndi madekwana dokotela Vho Nḓori khou vha ṱanganedza kha musi ri mbo ḓi lavhelesane pa kha ḓorobo ya Johannesburg ine zwa zwino a i tshena ḓorobo he havha hu na muvhuso une wa ṱhanganelano ho topoliwa murangaphanḓa wa ḽihoro ḽiṱuku. Vha nga ri mini nga u fholodza ha zwenizwi? Ndi madekwana muhashi ndi madekwana vhaṱaleli nge hayani. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwo vha zwo lavheleliwa zwi tshi itiswa ngauri mivhuso yashu ya muṱanganelano Afrika Tshipembe a si mivhuso ine yo khwaṱha kana murango wa hone wo khwaṱha. Fhedziha arali ri tshi lavhelesa mafhungo a Vho Thapelo bva tshiduloni ḽeneḽi ḽa ṋamusi ho vho no vha na ḽikumedzwa ḽa u shaya fulufhelo ḽine ḽo vha ḽi tshi khou isiwa kha vhone Vho Thapelo Ahmad. Zwa amba zwa uri vhaṅwe vhane zwi sedza nga ngei thungo vha nga ri kani ya vho tou shavha mafhungo a ḽikumedzwa eḽi kana hu na zwiṅwevho zwine zwo dzumbiwa zwine ri khou balelwa u zwi ḓivha kana zwine zwi khou bviselwa khagala. Nga ngeno thungo vha maṅwe mahoro a vha siho kha ṱhanganelano vha tou funa zwone ngauri nahone vho vha vho no isa ḽikumedzwa. Zwi vho tonga havha Vho Thapelo vha vha tshi khou shavha ḽeḽi ḽikumedzwa ngauri khamusi vha khou vhona unga vha nga si fhedze vho ḽiponya. Vho dokotela Ndu khamusi ri tshi khou lavhelesa zwone zwino president vha khou sumbedza uri kani ha hu rumeliwe vhathu mashangoni a Scandinavia u fana na Vho Finland na Vho Denmark na maṅwe uri vha yo guda nga ha uri mivhuso ya ṱhanganelano i shuma hani. Vha vhona ungari izwo zwi nga shuma? Zwi nga tou thusa zwihulu vhukuma kha mashango manzhi a Europa ene a Finland, Denmark, hanengei majeremane nahone vhukovhela hangei Europa ho anda mafhungo a mivhuso ya muṱanganelano. Zwino zwi nga vha zwithu zwavhuḓi arali vhorapolitiki vhashu vha nga ya hanengei vha ya vha guda. Nga ngeno thungo ri tshi sedza kha dzhango ḽashu ḽa Afrika a hu khou tou vha na ḓivhazwakale yavhuḓi ya mivhuso ya muṱanganelano ngauri hu vha ho anda dzipfudzungule kha mashango manzhi a vhuya vhavho na mivhuso ya muṱanganelano. Fhedziha naho vha nga ṱuwa vha ya vha guda. Ḽiṅwe ḽihulwanesa ḽine vhathu vha ḽi lavhelesa vhorapolitiki vhashu ndi ḽa uri rapolitiki u tea u dzulela u vha muthu ane a sumbedza vhurangaphanḓa nahone a tshi khou ṱoḓa u shumela vhathu. Muvhuso wa muṱanganelano u a shuma arali vhathu vha tshi pfana vha dzula fhasi ha murunzi muthihi naho vha tshi bva kha mahoro o fhambananaho. Hone ha Vho Ndu vha tshi vhona ungari tshidziki tsha khaedu dzi re fhano Afrika Tshipembe kha mivhuso ine ya ṱhanganelano hu nga vha hu mini? Tshidziki tshihulwane muhashi ndi tsha uri vhorapolitiki vhoṱhe vha ṱoḓa maimo kana u vha vharangaphanḓa nahone vha ṱoḓa u vha vhone vhane vha 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 tshi khou laula kutshimbidzelwe kwa mbekanyamaitele na masheleni hafha kha mimasipala u ya nga u ṱangana. Zwino ndi ngazwo vha tshi wana zwa uri hu dzula u vha na pfudzungulo ya u ṱoḓa uri ndi nnyi a re tshiduloni nahone vhane vha 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 siho tshiduloni vha 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 tshi khou lwisa nga nḓila dzoṱhe u ṱoḓa u bvisa vhane vha vha nga ngomu tshiduloni. Zwenezwo zwi sia nga ngoho tshumelo i sa khou tou ya zwavhuḓi vhathuni nahone vhathu vha sala vho hanganea. Ro livhuwa vhukuma tshifhinga tshavho matsina avho ndi musaukanyi wa zwa polotiki dokotela Vho Levindu musi ro lavhelesa mivhuso ya ṱhanganelano zwihulwane zwo ṱuṱuwedziwa nga fhungo ḽa u ḓirula mushumo ha ḓorobo ya Johannesburg Vho Thapelo Ahmad. Musi ri tshi khou bvela phanḓa ya mafhungo a polotiki ṅwana wa president wa kale Vho Jacob Zuma Duduzani Zuma u khou ṱoḓa u dzhena tshiduloni tsha vhupresidenthe ha shango. Zuma o ḓivhadza izwi lwa tshiofisi he a ri u ḓo ima sa nkhetheni o ḓiimisaho nga yeṱhe kha khetho dza ṅwaha u ḓaho wa 2024. Duduzani uri ḽino shango ḽi khou ṱoḓa tshanduko nahone ene o ḓiimisela u kanda he khotsi yawe vha kanda hone. Change is necessary. Change was either going to happen within the ANC or outside of the ANC. We tried to do the change route within the ANC. Clearly hasn't worked, so we'll do it outside of the ANC. Chanduko. Izwi ndi zwe murwa wa presidente wa kale Vho Jacob Zuma ane vha Duduzane Zuma a fulufhedzisa. Duduzane uri khaedu dzine Afrika Tshipembe ḽa khou ṱangana nadzo zwa zwino u bva kha u shaya mishumo
vhufemu na vhushai hu tea u vha mbilelo kha muṅwe na muṅwe. Opportunities come with investment, so our language needs to change towards how we deal with our politics. We can't have people who've got the financial muscle power that want to invest in this country, that believe in this country, whether they're South Africans or from people from outside of our borders, but are afraid to because of whatever reason. Tutuzane uri na ine o ḓivhana khaedu dze a livhana nadzo sa murwa wa presidente wa kale Vho Jacob Zuma. Nga ṅwaha wa 2019 o ḓivhonadza phanḓa ha komiti ya ṱhoḓisiso ya vhuzondo he a vha a tshi khou ḓivhana mavharivhari a zwiito zwa tshanḓanguvhoni khathihi na zwiito zwa vhuyaḓa. Afho ndi a ima kha ḽa uri a thu vhuya ḓiwana a khou shela mulenzhe kha zwiito zwa tshanḓanguvhoni. And I'll continue saying that the only state capture that I've been involved in is capturing the imagination of the nation. Musa chibudziswa nga vhushaka hawe na vha muṱa wa Gupta o fhindula zwitevhelaho. I'm not in touch with them. We had our financial business dealings that came to its natural end because of the way things went, and I'm on my own journey now. So as you speak, we don't know where they are. I don't know where they are. I'm not their spokesperson. I'm not anybody's spokesperson. Tutuzane wa vha o khethiwa sa mudzulatshidulo wa davhi ḽa ANC kha wadi ya vhufumi 19 ngei Durban Mahola. Fhedzi zwa zwino uri o vha a sina nḓivho nga tshiimo tsha u vha muraḓo. Muṅwaleli generala wa ḽihoro ḽa ANC Vho Fikile Mbalula vha ri komiti khulwane ya ḽihoro NEC yo themendela u ḓo bvela phanḓa na ndingedzo dza u ḓibvisa kha tshumisano na khothe ya ḽifhasi ya zwa vhutshinyi. Maipfi a muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC Vho Fikile Mbalula a khou ḓa musi vha khothe ya vhutshinyi ya dzitshaka kana ICC vha tshi khou tou bvisa ḽiṅwalo ḽa u fara phuresidennde wa shango ḽa Russia Vho Vladimir Putin. Izwi ndi malugana na milandu ya dzinndwa ngei shangoni ḽa Ukraine. Lino shango ḽa Afrika Tshipembe ndi muraḓo wa khothe ya vhutshinyi ya dzitshaka nahone ḽi a vhofhea u ya nga mulayo uri ḽi fare Vho Putin musi vha tshi swika fhano Afrika Tshipembe u itela u dzhenela muṱangano wa BRICS nga ṅwedzi wa Ṱhangule. Vha khoro tshitumbe ya ḽihoro ḽa ANC vha ri zwi ḓo dzhia miṅwaha mivhili yoṱhe uri lino shango ḽi ḓibvisela u fhelelaho kha ICC. Fhedzi na zwo ralo muvhuso khou ṱoḓa tsivhudzo ya mulayo malugana na uri u nga thivhela hani u fara hawu a vha phuresidennde wa shango ḽa Russia arali vha nga fhedza vho swika kha muṱangano uyo wa BRICS. The conference said this ICC does not serve the interest of all. It serves a few. America has not signed, all the big powers have not signed. And these are the people who are messing up the world. They cannot be arrested, but they influence others to be arrested. Putin is coming to South Africa. He must be arrested by us because we are ICC. But equally, the same ICC does say no head of state can be arrested in another country. So there is immunity in relation to that. Na president wa shango la Namibia Vho Hage Geingob vha khou tou vusasaladza muvhuso wa fhano Afrika Tshipembe wo rangaho phanḓa nga ḽihoro ḽa ANC uri u kha ḓivha tshipiḓa tsha khothe iyi ya vhutshinyi ya dzitshaka. Ri khou dovha vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC. Vhaṋe vha bindu ḽa u rengisa halwa sosa ḽa Enyobeni Vho Siyakhangela na Vho Vuyokazi Ndebvu vha khou lavhelelwa u ḓo vhuyelela khothe ya East London nga ḓuvha ḽa vhu-23 na ḽa vhu-24 ḽa uno ṅwedzi hune vha khou livhana na tsengo. Tsengo iyo ṋamusi yo ḓo ima nga ṅwambo wa zwa u tsimiwa muḓagasi nga u tou sielisana u ya nga vhupo. Avo vha Ndebvu vha khou livhana na milandu ya u rengisela vhana vhaṱuku zwikambi sosani ḽavho. Izwi zwi khou tevhela zwe ha lovha vhana vha mahumi mavhili na ḽithihi sosani ḽavho Mahola nga ṅwedzi wa Fulwi. Vho Mqedisi Kwinana vhane vha vha muhura tshipotoni tsha Enyobeni vho vha vhone ṱhanzi ya u thoma u ṋekedza vhuṱanzi. Vho Kwinana vho vhudza khothe uri vhahura vha lala vho dzula mafheloni ya vhege nga mulandu wa phosho khulu ine ya vha i tshi khou bva tshipotoni itshi tshine tsha anzela vha tsho ḓala lwo kalulaho. Nga nnḓa zwenezwo vho dovha vha ṱanziela uri vhathu vhane vha ḓa tshipotoni itshi vha shumisa bunga ḽavho u ḓithusela hone nahone tshiṅwe tshifhinga vha ṱambulutshela nnḓu yavho vha u ita na u sia maboḓelo henefho o nwiwaho. Vho Kwinana vha ri muṋe wa tshipoto itshi u ita zwa khani na vhutsha musi vha tshemba naye nga mbilaelo dzavho. Vha ri o ita no vha vhudza uri kha vha tou dzhenisa luhura henefho muḓini wavho zwi fhele khathihi. Hayi kupholile sha. Hayi usonwabile.
Oh, we are so happy. It's calm. We are able to sleep now. No more nuisance, urinating, etc. Akusekho tu ababuvuvu okukhanyelwa kwendawo zenu njalo njalo zonke zonto. Akwaphela nalomagumba emikhamo. Even those smells from the urine are not there anymore. Va mita ya vhaswa ava vho lovhela utshivhoni itshi tsha enyovheni mahola vhari vha khou fushea vhukuma nga nḓila ine tsengo iyi ya khou tshimbila ngaho. We're coming out of the court feeling happy, feeling heard, feeling that there's a light. Vha muvhuso vha ḓo vhidza ṱhanzi u bva kha vha bodo i langulaho zwikambi vunḓuni ḽa Eastern Cape musi tsengo iyi i tshi dovha hafhu ya vhuyelela ṅwedzi u ḓaho. Muḓivhi wa zwa dzithundu u bva Yunivesithi ya Afrika Tshipembe Professor Livingstone vha ri u humiselwa murahu ha thundu ṱhanu dze maṅwalo a khumbelo dzavho kha u vha kha ḽino shango dza thudziliwa kule hu ḓo vha u sa pfesesa vhulamukanyi nga khothe. Vhuṱanu ha idzo thundu vho fariwaho vhege yo fhiraho musi mapholisa vha tshi khou bvisa tshigwada itsho nnḓa ha ofisi dza United Nations fhaḽa Brooklyn, Pretoria nga Ḽavhuṱanu vho ḓivhonadza khothe ya dzingu ya Hatfield lwa vhuvhili. Vhenevho ndi vhane vha khou hweleliwa milandu ya u nyadza milayo ya ḽino shango ya zwa dzithundu nga murahu musi bammbiri dzavho dza u enda ngadzo dzo fheleliwa nga tshifhinga. Nyofho dza vha muṱa uyu ndi khulu vhukuma. Mufumakadzi wa thundu na vhana vhavho vha khou humbela lwa u tou phuphuthela kha muvhuso wa ḽa Afrika Tshipembe uri u songo vha humisela murahu kha ḽa DRC. Izwi ndi nga murahu musi bammbiri dzavho dza u enda ngadzo dzi songo vusuludzwa hune vha khou ṱahisa uri vha nga vhulaiwa arali vha nga humiselwa kha ḽa DRC. She's saying her life is in danger. She's saying what she ran away. But the reason that made her run away is still happening till now. Vhoramilayo vha pfanelo dza vhathu vha khou sala murahu mulandu uyu u vhona uri pfanelo na ṱhompho ya dzithundu zwi songo kandeledzwa. Muḓivhi wa zwa dzithundu Vho Livingstone u bva UNISA vho thola ramilayo ḓiimisaho nga eṱhe uri a imelele tshigwada itshi. Vhararu kha thundu avho vho no ḓi vhofhololwa dzhele nga murahu ha musi milandu ye vha vha tshi khou hwelelwa yone yo phumuliwa. The three ladies' husbands who are in custody at the moment for allegedly contravening the Immigration Act, they are all on the precipice of being summarily deported straight back to the very country from which they have had to flee. And as you've seen, no one would voluntarily leave their own country and everything they own and everything that is familiar to them and come and live on the streets in a country where they are afraid to even leave the vestiges of a home that they have because they are so frightened by the South African community. Tshigwada tsha dzithundu vhe vha swiyelelwa bulasini nnḓanyana ha Bronkhortspruit vha khou pfala vha tshi vhudzula zwavhuḓi. Fhedzi vhorabulasi vha u mona na vhupo uhu vhone vha khou vhiledza nga u vha hone havho. Zwi tshe zwo ralo ndugiselo dzikati dza u pfulusa dzithundu vhane vha bva tshikolo bulasi tsha Lindela uri na vhone vha ḓe vha dzule afha bulasini. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya khou vhonala i fhasi musi tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18.36 rand, bond ndi 22.76 rand, euro ndi 20.16 rand, ngeno pula i 1.37 rand. Masina kha zwibveledzwa musuku ndi 1984, platinum ndi 1079, ngeno oil songo kunakiswaho i 82.16 dollars nga fagi. Masina richijena kha zwa mitambo, timu ya netball ya pano Gauteng ya dzi Golden Fireballs iri yo ḓiimisela u tsireledza vhukwena ha ligi khulwane ya netball ya Telkom na ṅwaha. Ngwena idzi dza khalaṅwaha yo fhiraho dzi thoma mitambo ya ino khalaṅwaha na ngwena dza kale dzi Jaguars kha mutambo wa derby ya Gauteng fhaḽa Polokwane nga Ḽavhuṋa. Afho vha tshi ḓi zwiḓivha na wanetshela mafhungo a fhulufhela tshifhinga madekwana kha vhuḓi.